watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you. To town, he's made it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Aduh, masih rajin tidur siang, yang masih tetap rajin belajar. Misalnya kasih intan. Dan mama di belakang tuh. Mama di belakang. Goodness sake, oh, you better watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not. Ya ampun,
Barangkali lupa po, umpisa dulu nanti umpisa di sana. Sekarang ya, posisi dulu. Awak dia dulu pak. Dia dua. Ah ini betul. Santai Oma. Lagi makan sering. Siap dah, makan. Oh, betul Oma yang makan ya. Oke, baik. Oma suka makan di sini tuh Om Badut. Oh iya, Oh iya, Om Badut tuh juga makan. kamu bikin apa kita? Kasih foto ya. Ayo, lama ya, cuma dikaringin. Iya. RS lama deh, ada loh ya. RS lama deh. Sudah. Ayo foto. Apa dulu? Woi, ada apa kue? Mama di santai ya. Lagi Mani. Nanti kalau datang ke tempat sini kan? Yesterday. Apa tuh? Nggak boleh makan. Boleh makan tuh, Batu. Mari jalan sana. Lagi. Maisa nih. Nah, KFC. Iya, Maisa apa?